دنگ گل دنگ کردستانیه. جنابان نوچه رادیو دنگ گلدم با شیر و 13 مجدار 2025 پنجشنبه لبروکسل ساعت 14 لآمده 16 گدارن هجم نوچه هم پیشکش بکن. دم پارتی لدرس میخباتن که علوی اری نکن دوی بین رابستاندن. پروژه یک چکرنا مزگفت لگند هاکیس آل نافچه قسل یا درس مهات پلان کرن جالی شینین گندو در دورین علویان و راستی نرازی بونان هاد. شینین گند لدیجی آوا کرنا مزگفت درکتنو دیار کرن که دوی پیدوین بینگهین اینوکی آو ری و کلینیکین تنورستی ورن پیدا کرن. جیگر هفسروکا کمیسیونا گلو باوریانا دم پارتی یکسل مطلو داخواست کرد که خبات تاولی ورن رابستاندن. مطلو وها گود تاوین رازی بینین ولاتیان بردوام کرنا پروژه تیواتایا بردوامی سیستم آسیمیلاسیونه. آشخانه 130 سالی دماک گند ده سالا 94 هاتا بالا کرن و گواراندن مزگفته. پیشنیار آوا کرنا مزگفته که دن لهمان جیهی دستوردن اکل بیرو باوریا گله. مطلو بالکشان سرماف باورین جواکه که جین خوین عبادت آوا بکن و بپارزن و گود و پروژه راوستینن و نرازی بنا گل لبرچاوان بگرین. Hatice Öncü, devê pêvajo yêkalî nemeşe. Aktivîsta tejayê Hatice Öncü têkildarî siyaseta devleta Tirkiya li hemberî pêvajoyê nirxandinên girîng kirin. Öncü di nirxandinê xwe de balê dikişîne ser van xalan. Piştî banga 27 Sebatê di yekê adarê de fekekê agirbest îlan kir û piştî kongreyê biryara fesîhkirinê da. Birêz Abdullah Öcalan pêvajoyê dimeşîne. Li aliyê din jî gavên pekekê û gelên Kurd girîngin. گاوین هاتن آویتن بریار و زلال بونا لهمبری پیواجویه. Hatice Öncü da zanin که جبو پیواجو باش بمشه دوی برز عبدالله جلان ره هفدیتن بین کرن و خواب داوی کرد. پرسا و پیواجو یکالی بمشه دسر مدهیه بگمان دوی دولت گاوان باویشه. او هشت مهن یکالی گافتین آویتن. بله کمیسیون هات آوا کرن اف گرینگه. لیا گرینگه و که کمیسیون هینا ببرز جلان ره هفدیتن نکریه. برپرسیاری دیگه و سرمله هر کسی دوی هر کس بره سفربری تبگوشه. ریا هری راست ناسکرنا فکرن ریبرا پو و تولیبونا تکوشینیه. لدیجی بویرین خوکشتن تاجه تفگر آزادی جنین ازدیخانه به درشما هر خوکشتنک فرمانک کامپانی اکتابو دست بکرن. شروانیه بشویه جشه جی آژانسا روشنی و سراخفن و پشکری دان کامپانیه شروانای جشه دیجله دجوار پشکریا خواه و هارادگینه. هر جیوان انجخور چارسریه که دیگرن بلاورن سازیامه. دناوا جواکا مده پرگالا کابیتالیزم و باندوروه پرزیده. جبر و جیوان نکارن راست بفکرن و ریه که راست ببینن. افتشتن پیشتی کهون دی چاندامه دنینن. ام جیه نادن و نهیلن که چاندامه باندور بکه. تکنیکا پیشکتی لسر جیوانان رولکه پر خراب دلیزه و ناف دمینه و خود کشن. مالبات جی سدم چیه نزانن و نکارن برسوا وان روشن به ایش بدن. داخوازا مجی جیوانان ورن فکرین ریورا پو بخوینن و تولیوی فکری ببن. جبو خواه و جواکا خواه ناس بکن ریه هری راست جبو جیوانان بری خواه بدن تکوشنامه و سازیامه. شهروانه یه بشه آرگش فقیر جی و حال بشه. ایدی دل دایی کو باوین خواه نیشینن. خون و خیال دجمنان پیک نینن. چما پر رهت دچن بریارا خواه کشتنه. ده فرمان ده جبو کچک آنجی جوانک نه کشتن و بکار بن رزگار ببن به صدان کسان خواه فدا کر. بانگوازی آمن جه همو جوان نیزدی را ابا که بشتاری هزا یه بشه و یه جشه ببن. ام پاراسنا خواه بکن، ریا خواه ناس بکن و بزانن کی دجمنه میه و چما افتین سره مه. 13 مجدار آنگو ایرو سالوگر کمکشی سینمای آمودهیه. بریا 65 سالان ده انجام شواتا سینمایی ده 283 زاروکان جیان خوش دستان. قربانیین کمکشی ده میریجان فیلمان ده زندی کرن.
ji sala 2016 ve mîrîcana fîlmana navneteweya Rojava tê organize kirin. Bi vê mîhrîcanê xeyalên zarokên qurbaniyan tê jiyan kirin. Mîhrîcan ji ber sedemên cuda ji sala 2022 ve nehatibe organize kirin. Lê îsal pêncemîn mîhrîcana fîlmana navneteweyî a bajarê Qamişlo tê li darxistin wê hefteyekê dewam bike. Ji bo beşdariyê ji seranserê welatên cuda 218 serlêdan hatin kirin. Ji 218 fîlman 81 fîlm hatin erê kirin. Di mîhrîcanê de wê di beşên fîlm û senaryoyê de xelat werin dayîn. Her wiha dê panel û semîner werin li darxistin. Girtiyên siyasî ji bo rojnamevan Hüseyin Aykol nameşandin. Em bawerin ku tu dê bi îradeya şoreşgerî vê nexweşiyê têk bibî. Haydar Demirê ku li girtîgeha tîpa te a Bafrayê tê girtin, nû ji rewşa Aykol Haydar bûye û di nameya xwe de wiha nivîsiye. Merheba Hüseyin Aykol. Doh ez di rojnameya bir günê de rewşa te hayedar bûm. Dema min nûçe dît ez pir xemgîn bûm. Niha ez nizanim ku hûn hêj li nexweşxaneyê ne. Hêvîdarim di demeke kurte hûn şîfayî bibînin. Bimînin di xweşiyê de hezkirin. Resul koca Türkiye ku li girtîgeha Kırıklar'a Buca'ya İzmir'e tê girtin jî wiha dibêje. Rêzdar Mamoste Aykol niha ez pir xemgînim. Ez hîn bûm ku rewşa tendurustiya te nebaş e. Ez bawerim ku tu yê bi îradeya xwe ya şoreşgerî vê nexweşiyê têk bibî û bi ser bikevî. Ez ji dil û can te silav dikim û li benda başî û nameyên te me. Metin Turanê ku li girtîgeha tîpa te a Bafrayê tê ragirtin di nameya xwe de wiha got. Em ji rojnameyê ji rewşa te haydar bûn. Em silametiyê ji bo te dixwazin li benda rêzikên te yên herikbar û nameyên te ne. Bimîne di xweşiyê de. Derbasî be. Silav û rêz. Hejmara nû ya kovara hunerê derket. Hejmara heftan ya kovara hunerê derket û du mijarên sereke girtine dest. Yek danasîna şehîdên hunerê ye ya din jî hunera komînên hunerê ne. Kovara huner cîhdaya danasîna şehîd Zilan Eloîdê Şahîn ango zenda. Ji bo cangoriyên Enkere, Asya Alî û Rojger Hêlîn jî helbest û stran hatine gotin û hatine parvekirin. Nurettin Demirtaş danasîna wênesaz a şehîd besê çiya kiriye. Kovara hunerê cîhdaya nivîsên Hüseyin Şahîn ya li ser şehîdên mezin Ali Haydar Kaytan û Rıza Altun. Helbesta Hekim Sefkan ya li ser Nureddin Sofî jî di kovarê de cîh digire. Nivîsa Arvin Çirav Botan ya li ser Neçemeya Mêrsînê û nivîsa Stara Êzda ya li ser hunermend û Şervan Şiyar Meletî û hunera Hemede Xezayî û strana wî li Lêkolîna Firaz Baran ya li ser stranên şehîdan û kovarê de cîh girtine. Kovara hunerê ji manîfestoya nû li ser navê rêbera po goterek parvekiriye û di beşa komîna hunerê de weşandiye. Li gorî Barak, Şam wê li dijî terorîstan piştgiriya çalak pêş bixe. Piştî hevdîtina serokê Amerîkayê Donald Trump û serokê Sûriya ya demkî Ahmed El-Şara koalîsyona navneteweya li dijî Daişê daxuyaniyek da raya giştî. Di daxuyaniyê de wiha tê gotin. Endamê notemîn ê koma sala 2014 a li dijî Daişê li Sûriye û Iraqê hatiye avakirin dewleta Sûriyeyê. Nûnerê taybetê dewletên yekbûyên Amerîkayê yê ji bo Sûriyê Tom Barak jî li ser hesabê xwe yê X'ê wiha got. Şam wê niha bi awayekî çalak alîkariya me bike ku em bermahiyên Daişê, pastarên Îranê, Hamas, Hizbullah û torên dinên terorîst ji olê rakin. Şam dê di hewildanin ji bo dabînkirina aştiyê de wek hevkariyekî pabend be. Gudarên êjan û çeyên me bidawî bûn dem baş.